Serchhip cable network clear tu te chibai ule chachin thar ilongai thla ang achiar tu Lucille chan himi VAWIIN khan Serchhip CHHIMVENG branch KGP CHUAN Serchhip DAMDAWIIN HMAN TURIN THLAWNIN THISEN an pe Serchhip veng sung Pastor Bialle Association for Voluntary Blood Donation Serchhip in RUAHLO an SIAM angin VAWIIN khan Serchhip CHHIMVENG branch KGP te hian Serchhip blood bank da TURIN THISEN hi an pe a VAWIIN a THISEN pe te hi mipa som pali le hmeichhia pariat ni in unit somni pahni an pe ani hetianga amomo tu titana mantura THISEN chatlak lova omreng theina tura tlomnga ya THISEN pechin tu zongzong chunga AVBD Serchhip le blood bank ka thok te chuan lom thu an soi tak meu ani tunna hian Serchhip blood bank ka THISEN da khosa atamlo awangin INNRINNI khan Royal Riders Serchhip chuan THISEN an peto boka tunna ya THISEN mamona asana wangin Association for Voluntary Blood Donations AVBD 10 angen angin Royal Riders Serchhip te hian THISEN hi an pe a THISEN petu te hi mi pakwani in mi pavek anni Serchhip Traffic Police 10 Serchhip KHAWPUI chunga hmun lunlaya CONVEX mirror an VUAH le Serchhip Traffic Police te chuan nimin tlai khan Serchhip KHAWPUI chung kongpeng chuam lun zuallai DC office peng police station peng le Serchhip District Hospital peng bazara te kong le lama lirthei tlan mek te lo hmulok theina CONVEX mirror an VUAH le a lirthei chet vel na konga mumal le film khurna turatan le accident pumpel theinan ti ni in heng CONVEX mirror te hi Serchhip KHAWPUI chunga lirthei khaltu ten ngai poimo cheu turin an ngen non le bok District BAWRHSAP chuan kumsom pariat hnuai lam HRIKAI anom chuan THUNEITU HNEN AHRIATTIR turin THUCHHUAH SIAM Serchhip District BAWRHSAP chuan THUCHHUAH SIAMin COVID-19 second wave awanga nopang kumsom pariat hnuai lam mani khwa le veng chunga harsana tokpal emo enkol tu in athisan emo anlo om theiti atalanga chutiang harsana tok an om ani chuan Child Welfare Committee emo District Child Protection Officer emo hnena arang lamin report vat turin mipuite angen bok INNRINNI KALTA khan KHAWVEL HMUN RUALIN Serchhip RUIHHLO DONA PUALIN 8 ASSAM Rifles HUAIHAWTIN HMAN ani INNRINNI khan KHAWVEL puma RUIHHLO HMAN swale tolruk DONA International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking man ani a Serchhip hmun puinei 8 Battalion Assam Rifles tepo in Serchhip KHAWPUI chung hmun thuma Serchhip Bazar hmun nia le New Serchhip te hun an hmanga heng hun an hman na te hian aurin na hmangin damdoi hman swal le angol veina thatlona an puan chwa baka inzirtir na thusiak shang te antar chuak bok ani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking pual hian Serchhip Excise and Narcotics Department te po in kholai hmun shanga RUIHHLO hman swana laka inthiar fihlim apoimo zia thuziak antar bok ani INNRINNI KALTA khan kholai lungkhwa chuan aizol Bethlehem veng tan chuhme engemozat an pe Serchhip District kholai lungkhwa te chuan COVID-19 awanga aizol khopuya inkharkhip kalpui mek veng te zingami aizol Bethlehem veng te tan chuhme thlaina le ra chishang pickup chip riat zet an pe heng chuhme te hi kholai lung joint YMA bultumin kholai lungkhwa YMA branch ashang te chuan natlanga an la khom baka kholai lungkhotlang mipuiten an lo le hwan lama an thlai tharrem chan ang an the khom chuhme thlaina le thlaira chishang tumbu shrizik marcha aidu saisu theihai kurtai fule adangte chishang chisomni pahni chuang pickup chip riat zet chu zirtop zan khan aizol lama phur thlak ni in INNRINNI zingkar khan aizol thlenpui ni in Bethlehem veng LLTF 10 an lodong songa inkar khiplaya chuhme chhanem tak petu kholai lungkhotlang mipuite chunga aizol Bethlehem veng mipuite an lom hle District Hospital mamita damlo zinga COVID kai awangin nilai ni thleng damdo in lockdown ani don Medical Superintendent Mami District Hospital in THUCHHUAH SIAM angin ni somni paruk tharuk sang ni somni pakhat zana District Hospital mamit screening na COVID-19 positive damlo hmuchwa ani awangle hospital staff primary high risk contact zinga positive anlo omle zela wangin ruah mana thar siam ani
ni somni pariat changa ni somthum sang ni somni pakhat sung hian district hospital mamit hi lockdown ani dona hemi hun sung hian hospital a thok staff positive contact test nei ani anga hospital le a CHHVEL te achul angin ti thiang him ani bokang hemi hun sung hian emergency service ero angaya KHAWPUI ani ang damlo har satna nei titan casualty chu a phone manga ron thei ani ang hetianga ruahman SIAM alangwai ta ka wang hian district mi puite sha thiamna medical superintendent mamit district hospital CHUAN angin ani nimin khan Mizoram hun shangshanga covid kai thar mi za somthum pakhat mubel anni nimin juni somni pasari sanghi somni pakhat khan ZMC RT-PCR laboratory sample test sa omlova chunet laboratory sample test zinga COVID-19 positive pakhat a oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chwa thar za somthum an omthung ani chunet achonga positive mu hi Meitsia Aizawl district ami ani a rapid antigen test achonga positive za somthum te hi mipa somnga pakwale Meitsia somsari pakhat ni in Aizawl district za somni pathum Lungai district le Kolasib district pathum veve mamit district pakhat anni nimina sample test songsong sa chu zaruk pariat ni in mipa zathum somthum panhi le Meitsia zahni somsari paruk anni PC Party General Headquarters chuan THUCHHUAH siamin RUIHHLO TURIN Home Minister an phuti an soi an THUCHHUAH siama chuan avaireng te ramri depa Mizoram leilung luat sin ram chunga Mizoram Sarkar hun poimo omna le tual chung mi te huan nei na hun Assam State Official 10 anma ni Assam ram huang anga anron puang le ngot mai kha PC Party chuan engtikong ma a paidai thei chia an ngai lo ti soin hetianga kanchen State Official te le an thui shwai ten poisak nei mi alova Mizoram leilung min he chwa saktumna an man hlel reng chung po a Home Minister pu lelsam lianan beng achungong lui tlat chin hian ramle namhum hal aveilo zia atilang chiang hlea PC Party chuan an ngai ti an soibok kumin chunga ngot po avoi duailo Assam mi ten ramri chungchanga kiltin kiltanga changin har satna min thlen molmol ani ti lo she turin le boina lianzo kanton ma a arang thei angbera chi chuak turin PC Party chuan Home Minister pu lelsam lian chu an phuti an soi ani MNF Party chuan remnani voice somthum pangana PUALIN cable TV a hun an mangdon MNF Party chuan THUCHHUAH siamin juni somthum sangni somni pakhat hian India le MNF in inremna anzia felni remnani voice somthum pangana champha kan lo thleng le don ta a covid shipuya wanga kan in lockdown ba ka sarkarin SOP ti siama kan zom tlan vek alanga ri thlata wangin tunchum chu kan du angin huaw zonga lom arem don loti an soya mani om hun cheu achanga remnani voice somthum pangana puala hun kan lo man cheu theina TV lama program bot sai ani dona sarkar lama changin chief minister zaum takpu zoram thangan remnani thucha soyanga MNF achangin party IO in treasurer pu ke vanal avan remnani voice somthum pangana thucha soibokang antia thu soi hi a farewell to arm filmin achunzom don ani Chief Minister Puzaram Thangan remnani voice somthum pangana puala thucha asoi hi AIRFM zo oile primary channel dar sari le minute nga a veveti chwa ani domba ka DDK a ni somthum sangni somni pakhat dar nga le minute nga a ti chwa ani don LPS a LPS 1 channel dar nga le chanve le LPS 10 a dar sari le chanve a ti chwa ani ang pu ke vanal awa MNF treasurer in remnani voice somthum pangana thucha asoi chu LPS a chuan voin ni somni pakwale ni somthum sangni somni pakhat zandaria ta veve LPS 10 channel ati chwa ani don ani MNF party chuan mizo kanina le ramle namhum haltlat na thinlung puchungin mani omna mun chawa TV a remnani voice somthum pangana puala thucha le flun chwate thinlung taka lothlir turin mizo mi puite minyen bok Shipuilenkara Lai District Headquarters alongtlaya ZPM unit ading thar zel ni somni panhi tharuk sang hi somni pakhat zan khan mualbu ela ZPM unit sanglung tak pu s nunlian siama mualbu hawin din ani a
ni somni paruk tharuk sang ni somni pakhat chun khan bungtlang sauta puvi khumsang hawin bunglanga ZPM unit sanglung takdin ani boka ni somni paruk tharuk sang ni somni pakhat zanvek hian munnuama pu PL mingmoya advisor ZPM Lai district headquarters hawin ZPM unit chatak din ani boka heng ZPM unit din thara hian HUAIHTIR le executive member terwat vek anni thu ZPM Lai district chuan THUCHHUAH SIAMin antar lang ZPM Lai district chuan hetiang taka chimlam abik takin alongkai west biala ZPM achangna sahi pathianin kanma hruaiin mi te thinlunga ramsiam chaduna le retheite khai chhuadu tu minbuat seisaknia anshia thu le longkai district chunga khoshangshanga ZPM unit ding turin tuna hian khotina chaktaka malak mekzel ania khotam taka changin ZPM unit din andu thu don mekzel ani antibok kalphung thar mipui sarkar din du tu le retheina boy ata mipui te shwai chwadu tu pu laldu oma chief minister ania system thar mirethei thleng phak kunna thok tu te din chwadu tu te chu ZPM a lo omzel turin ZPM district headquarters alongkai chuan an sombok ani khati zong kha chanchin thar kan ti chwa thei te chu ani e